ekera amatukagene tegosuka ensa engendere tegosuka igotoroche bochore bene bumwaka 2025 onebero mwacho boritwe rero oyo kabere omubunge ebwensemo ya Emoldikire Johana Kipchega Ningeno gochara gotigotwa esenka ya igaria imeye bunge ya Dikire mega yosurugi mabwa ya mara batano bande asemo basokano ebwendege yitarike 25 onaisato weekend area ayaite amange tocho kwandra inyoranga abarimu ebekembekeri ya kupetimense ya Kenya bari bene gochekungya omogiro onye kembekeri kyobo chenimense ya Kenya sha ngeji ko yabakinyara kego ikirania amagani yabo anako bakanira kubakanya kobese ko bakanda kibesa ekero ko babakonyora chingo magosekera barwarete bachire nyagitari aho atochi ko kwandra amange imeyesemo yenkoyo inyoranga kyombekeri kya wafkone kyotenete nkoyo ya CAF imeyense buseme rongo rwa Africa kare ko bakego tugutarare chigosori cyabasoba cya wafkone cyagero cyaka kitari kigose cyagero cyakomotienyo yega yashikira mutugo ikosomo tienyoria ogatana na kabere esengencho yetsababu taranya kabachi komanyekana nyanigo tujerenga litskolegara hamura ba gol maya nigo bachete makariye yegori emase mura mura bari Posta Rangers ayonsi gotoje kunya kwandra so wime tujukwemanya kegera Netrovini na nigo cyabire chinsa inye cyamambi gorigoro kerato kigo cyaka asenchera ere yabene muna botambe mugendiyo obumuro bwe Netrovini tukoriye cyuma igonkoro kwa Daniel omwaga na bono Netrovini ya chakire. Senchera yabene mambi yabone iga Etrovini mwanchu mugari ani gutoje chaka akorwa asomo konyi bo murayibwense Professor Abraham Kidure Kindiki abereko bakago kwana amangana amange korwense media ya Tigani West go sense mu yebunge ya Tigani West gotoke me county ya Meru asense meria ya Kiajai asabe tokoba go sasa abereko agako baliera ira abamenyi bense meyo yogo chikwabekera amagendero agati yabo chichiro egati yabo estima yo atebiro chikoleka chishiringe chi bilioni imerongo hosi bilioni ibere go chawikanya amangana chistima asense yo yebunge ya Tigania West kindikira nigo ningarekana ko keya romemerwa yego chi asaba miriri baya sate birere bali bonse bakunyara kwa mochecheria nigo agoche kabaga ko babira na tabu ati mangana na barabuno nigo kindiki nigarekana ko teba ninga aigo bawara ibara chiko chorwa korengana ana magendero ali abako tengo tara chinkwana chiaye omokonyi wo mara ibwense Professor Abraham Kidure Kindiki koro chinse mochiria chi Atigani West me county ya Meru. Vile mambo ya stima itoshi hapa. Tumetoa bilioni 2.3 2.3 billion ya kuongeza manyumba 27,000 Meru County na stima. We are connecting an additional 27,000 households in Meru County at a cost of 2.3 billion. Na vile hapa Tigania West we are spending 211 million to connect an additional 300 households. Lakini mimi nikiangalia hiyo pesa ya stima hapa Meru na Tigania West haitoshi. Mimi naenda kutafuta pesa zaidi tuweke stima kila nyumba kwa sababu tunahitaji watu wetu wakuwe wastaarabu. Niseme. Hii stima ilikuwa inatusumbua sehemu hii ya Nyambene. Kule Imenti tuliweka ile substation ambayo inaitwa Nkwene. Inasaidia stima isipotee huko. Kwa hivyo tumetafuta milioni 337 tuweke substation ya Nyambene ya stima ambayo itahakikisha kwamba stima ya Tigania West, Tigania East, Maua kule Igembe Central, South na North haipotei. Tunajenga substation ya Nyambene ambayo itatugharimu milioni 337. Niseme. Ni kazi si kazi. Ile iko mimi wenzangu ile inawatatiza, wanashindwa watasema walifanya nini siku ile walikuwa na kirauni. Hiyo ndio inawasumbua. Niseme. Na vile sisi viongozi kutoka area hii tunasema tuheshimiane. Hata wale wanatoka mbali viongozi wanakuja hapa pia waheshimu viongozi ambao wametoka hapa. Niseme. Kuna watu wanakuja huku na sisi hatuna shida, wakuja waongee mambo yao, wakimaliza waende. Si namna hiyo?
Mtu aseme siku ile alikuwa kwa ukubwa alileta nini Kianjai. Mtu aseme siku ile alikuwa na Kiraoni alileta nini Tigania West. Kwa sababu fireman ikifika wakati wa kuulizwa nini alileta Tigania West na Kianjai, mimi niko na majibu. Mimi na Rais Ruto tuko na majibu. Mutunga ako na jibu. Niseme nisiseme, ni kweli si kweli? Kabo kwenda anto bauma kuraya kwa Gandoni goko kwetu, ibo kwenda anto bauma kuraya kwa Gandoni. Wangapi wanasema watu waheshimiane, waheshimiane? Na wakikataa kutuheshimu tutawafundisha adabu. Wakikataa kutuheshimu tutawanyorosha. Sisi sio pushovers. Sisi ni watu focused. Na hii kazi ambayo tunafanya saa hii sio kazi ya kwanza kufanya. Tumefanya kazi zingine. Kwa hivyo hatutaki mzaha. Mtu akileta kimbelembele hapa na kierere ya matusi, tutakabiliana naye man to man, face to face, head to head. Watajua hawajui. Ni fire si fire, ni noma si noma. Kianjai hoi! Kianjai hoi! Mimi sina vita na viongozi wenzangu. Mimi sina problem na ndugu zangu ambao ni viongozi. I have no problem. Kwa sababu mimi ni mzee wa area hii. Mimi ni kiongozi, na kuna leo na kuna kesho. Na hata baada ya uongozi tutabaki hapa tukiwa jamii moja. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo sina problem na viongozi. Hata wale wananitukana, mimi nimewasamehe. I have forgiven them unconditionally. Kwa sababu mimi sitaki kukorofishana na ndugu zangu. Mimi ni Mumeru kamili. Mimi kama mzee wa Njoro Ncheke najua lazima tuweke amani, tuweke uwiano, kwa sababu baada ya siasa bado tutabaki tukiwa jamii moja. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Kwa hivyo mimi sina na tugotikara sensemi yoye county ya Meru mwancho mugireria nonyeni gako kwane kerekyo mukonyi bo mugabana wi county ya Meru musubati Ilinda Keome nigo nonyeni garekana kumuburi mukonyi bo muraibwense Abraham Professor Kidure Kindiki goikarania agawagwese kowe kwane kinga basayen konyara bare bakuri kwimerimo anene esamagendera ya serikali rento goikarania sensemi yoye gati yabo asobo agachi bwechira sensemi yo nonyeni go nigatema kumuburi ngatigane kinga basayen kwe bare merimo na basubati kwe bare mabagama yayo gokorega sia kachirechyo kigo chikoba chikano nigo kwane nseme yugo se omobunge bwensemo oyatigania east nigo nonyenere arekanaga ko mwakereko ko mokonyi bo maraibwense asarekana ko bagako bakikeburro bali abagenderete ko motera amangana matindi nagotebanga Professor Abraham Kidure Kindiki nere bweka abantu be county ya Meru ubachorere ko ba omurayi wabo. Harambe tutam, harambe tutam. Asante Your Excellency. Mimi nataka nikushukuru on behalf of Reverend Isaac Mutumanto Edhingia kwa sababu ya kuleta masoko hapa ndani ya kaunti yetu. Niko na ombi mbili tu. Sawa kijana, kidogo tu. Niko na ombi mbili tu Your Excellency. Kwa hizo masoko zote umesema zitajengwa ndani ya Meru County. Vijana hoye! Ningeomba Your Excellency make sure that vijana wamepata kazi ndani ya hizo masoko. Kabisa. Ya pili Your Excellency, najua wamama wa soko hao ndio wanabeba ile kazi ambayo inafanywa ndani ya hii kiwanja na hapa Kianjai. Na najua ile shida ambayo wamama wa soko wanaenda hapo soko yao Your Excellency, kuna matope mingi. Nataka niwahakikishie wamama wa hiyo soko kupitia gavana wetu Isaac Mutumanto Edhingia na kupitia waziri wetu wa masoko na kuhakikishia Your Excellency tutaweka maram ndani ya hii soko. Harambe tutam, harambe tutam, Kidure Kindiki tutam, Kidure Kindiki tutam, Kidure Kindiki tutam, Kanywevya tritam, Kanywevya tritam, William Ruto tutam. Asante. Sema ndio baba. Asante Mheshimiwa Naibu wa Rais. Unisikize kidogo ndio nimalize. Asante Mheshimiwa Naibu wa Rais.
naeleza wa Kenya eti ya kwamba hii ni Meru. Hii ni Meru na Meru imeamua huyu ni mtoto wetu. Na Kemeru kuwa kaba mtu kambio ikaba mtu. Kaba mtu kambio ikaba mtu. Nenda kuwa ntobeto towatenike dore kendeke maoko. Kaika anagetoka Meru ni mwe kumadhosi mwanganto nyere ne maloi. Omorige impembi kwa murelo ya ntobeto. Sisi wa Meru tumeungana tuko kitu kimoja. Na mimi nikiwa kiongozi wa Meru Mporo Mtwabori tasema kwamba ukimchezea Kithure Kindiki nikiwa kwa bathroom natoka bila nguo na sabuni na kuja kupigana na wewe. Na hakuna shortcut yoyote. Huyu ni mtoto wetu. Na dhariki yenu ni mbio idhariki yenu. Eru aletore hao akwero wete eko wakinya. Lakini mkodhimo wete wakinya. Ipo ndo kwa Kithure, asanti kwa ile kazi imefanyika na William Samoei Ruto mkiwa pamoja. Wakati ule ilikuwa wakati wa zamani tulipatia Wakikuyu kazi ikapewa Kenyatta miaka 15 hakuna kitu miaka 15 wa Meru. Tukampa tena mzee Kibaki hakuna kitu yoyote. Tukampatia Uhuru miaka 10 hakuna kitu yoyote. Tukampa Gachagua miaka 2 akiuliza Mekidori hajui Kianjai, hajui Miathene, hajui Mutwate, hajui Tharaka, hajui Mukodhima, hajui Gatonga, hajui Ewayi, hajui Mutube, hajui Kuombe, hajui. Pigeni makofi wananchi wapendwa. Huyu ni mtoto wetu. Msikize, huyu ni mtoto wetu. Na huyo mtoto wetu tanga asikuwa serikali kipindi ya mwaka mmoja. Kwa saizi ukikuwa Kanjai kuna market, kuna barabara, kuna Huduma Center. Ukiwa Mekindori kuna market, kuna barabara, kuna TTI. Ukienda Gembe kuna market, kuna Huduma Center, kila kitu. Mpigeni makofi mtoi. Mheshimiwa Naibu wa Rais, nenda waambie rais wetu sisi ni watu wako na shukrani kubwa sana. Kwa sababu alipofika hapa wakati alikuwa anataka kuzindua hii soko tulimwambia sisi ni wengi na akasikiliza. Alikuwa atupatie soko ya milioni 60 ikaenda juu ikaenda 150 mpaka ikafika milioni 350 lakini contractor akasema atafanya na milioni 305. Hata sisi tulikuwa tumepewa 350. Waende mwambie shukrani kubwa kabisa. Ya pili tuliomba maneno ya drainage hapa Kianjai. Kukinyesha sana kunakuwa na shinda. Na neno umwambie tunashukuru kwa sababu contractor wanaotengeneza barabara zetu hapa wanaendelea kutengeneza drainage na Kianjai itakuwa mzuri. Na pia watu wa Kena wameanzia huko juu wanateremsha maji hivi na wamejua direction ya maji ni hiyo. Sisi tushukuru ndugu yangu. Na tugutikana na byo mwanchi muri tuske mutu aseba no museneta bwe county ya Nandi omuske Samson Kiproti Cherargei abereko bagakorrekana kugikeria hegati ya bara yanene obora iburia bwe county ao imeyense ya Kenya ka kwana kuru asenyumbe nene ejobora ye senate gegeme muchi Nairobi. Cherargei nigara kento ko muchi borro omugabana abwe county ya Nairobi omuske omuske normalikene ebuna Sakaja Johnson ata asekiringa obora ibwe county ya Nairobi bereko ba komosinya. Cherargei nigarekana gotebanga obora igose ebinto ao ime county Nairobi nigobe kaba igo sarikanene asara karo kwanira amangana aya amache kerimbura ya ture na bego amangana aje bochabu na asenchera county yu ekobaka baka kugendwa no nigo. Cherargei asenchera ya imena kana ko mwakire ko komora ibwense William Ruto asoba sokana ko ira obora ibwe county yu entateringa kira chiko konya county Nairobi no nigo arekana kakabatebi aba MC mamasa kuba kwenda besoke bare tomoso wada gwo kumurusia bisi omoseneto yu osomugabana bwe county ya Nairobi no nigo nigarutera amaiso omose mugabana bwe county ya Murang'a nere umanyekene buna iringu kangata asekeringa obereka bakomenta aligo lirio kone amache ase county yo genta tebirenga kende takobeka abaremi asakongu asechi county chengo tare kwana ayaye omoseneta bwe county ya Nandi Samson Cherargei korwa ase enyombe nene eye senate memo cha Nairobi. Madam Speaker, if young people, I don't know who is young in this room, maybe Mercy, your clerk could be among the youngest in this room. I doubt if they can go today and agree to do farming. They might not, because the cost of production is still high. Madam Speaker, you are today in the issue of water. And Murang'a is I don't know why Murang'a there is a lot of problems. The governor there has completely, he cannot run that county.
Because how can he allow the Water Resource Authority to impose, Madam Speaker, domestic use water from 50 cents has been increased to 2 shillings and 50 cents. That is quite expensive. And you know, Muranga people use a lot of water. Go to Mwea. One of the largest irrigation in this country is Mwea. They are now from 50 cents, they are paying 2 shillings for public use, Madam Speaker. Under the regulations that we pass, and that is why I'm challenging the Senate to come up with a motion to nullify these regulations, because water will be expensive, Madam Speaker. Here in Nairobi, there is water rationing. Imagine the water that you are paying 50 cents by cubic meter is now 2 shillings and 50 cents. How many people in Muguru Kwanjenga will be able to buy? I agree Nairobi, Madam Speaker, is dysfunctional. Under Governor Sakaja, he used to tell us in a walk, but it looks like it does not work. Go to here, Wayaki Way, there is cabbage. Go here, club around about, there is cabbage. Everywhere you drive in this Nairobi, there is cabbage. And I want to thank the President for coming to rescue Nairobi by injecting 80 billion. Because Nairobi should look like a capital city among the cities in the world, Madam Speaker. And Madam Speaker, I saw the MCS led by your friend, I know the lady who say they want to move an impeachment motion. And I'm challenging them, don't fear! Bring the motion. We will deal with the governor once and for all and allow him to go and do other things, Madam Speaker. Because Nairobi is choking under cabbage. Madam Speaker, when it rains, Nairobi look like River Nile. The drainage is poor, everything is poor. Like a place called Litein in Kericho, Madam Speaker. When it rains in this Nairobi, you can't move. Yet the county government of Nairobi has received close to 150 billion in the last 4 years, including their own source revenue, Madam Speaker. I want to challenge the MCS because I know some of them of your friends. Let them bring the impeachment motion. We'll do the needful, Madam Speaker. Allow people who are incompetent to go home and allow Kenyans to do other things. Even farm rent, Madam Speaker, we rent expensively. Post-harvest handling cost, I agree with you, Madam Speaker. I want to add one word. You should have put livestock insurance as part of also guarantee minimum returns. And even post-harvest losses. Madam Speaker, it is not fair. Here in Nyandarua, we have so many potatoes, but Kenyans are dying 500 kilometers in Mandera, Marsabit, or Garissa, or Isiolo. It is very unfair. We have enough food in this country. Madam Speaker, I want to say this. A country that cannot feed its own population of 3.3 million Kenyans is not a good country, Madam Speaker. They say a nation is known by how they treat their vulnerable, Madam Speaker. Na togo tigara ase senate gose ase bunga ya senate mwancho moyira ni gobono mo senator abwe county ya Nyandarua omosike John Muyametu abereko baga kwene kinga eguika richi kolirire buremi rikorwa monchoreri anene erinde kunyara kwari kubakonya abaremi emergency ya Kenya esenge nchurunga ninga abaremi bonega abereko baba guchandika anene igomba ikonyora ebinto bire bikobakonya anene esenchera area ayenibo komenta nayo nigatebirenga ebirengo byoburemi yabereko babika igoro egenda tebirenga richi keligo chigonche Rwanda baranya ko bari kumukonya umuntu byobutambe ojaberako bagako bekerwa eguru benene eyo musigo anene ekerabo ense konyora ebinto biri bikumukiranye ko mukonyere erinde konyora aligesa aligija esaga tayirenga go ikabonega aligesa ali bonyori yechindagera aho imense ya Kenya nigo rigendrete commenta sengencho go sigo genda ko kea asengencho oyebirengo go sedi chikoliri beki aroro eribwenta ko monchirye korengana mo senator John Metu. Yeah, it's an agricultural economy, and so therefore we must anchor and we must support our farmers so that we make agriculture fashionable. Now, I've seen that the budget policy statement for 2026-2027, the Cabinet Secretary for Agriculture is requesting that his ministry is given 75.5 billion. If you look at the budgets of all the counties, for example, none of the counties has more than maybe 100 or even 200 million, or even 300 million, for example, for agriculture alone, Madam Speaker. So therefore, if you are to put together all that money that is meant to give artificial insemination, that is meant to give seeds, that is meant to give all these services, agricultural services, Madam Speaker, it cannot go more than 1.5 billion. It is out of this 1.5 billion that, because we have 47 counties, if each county is setting aside about 300 million, that would be about 1.5 billion, Madam Speaker. We must go back to this national past. There must be some money that is coming from out of this 75.5 billion, Madam Speaker. We must get some money. And, you know, Madam Speaker, it will be very easy because this is money that can be ring-fenced. And if we are to live
to the manifesto of the UDA government, the party that have been elected on, we had not promised the people of Kenya that this minimum guaranteed return will be a preserve of the county governments alone, Madam Speaker. There must be some money that will be ring-fenced from the national coffers, Madam Speaker, and this money will be, right now, we have money that we give as conditional grant for FROCA. There are specific functions that are supposed to be catered for by that particular fund, Madam Speaker. So therefore, there must be some money. We must see it in the budget of the national government that this is the money that we have set aside so that we can cushion our farmers, so that our farmers can be able to know that when we grow this, or rather, when we engage ourselves in this particular endeavor, this is the minimum that we shall get when we engage ourselves in this endeavor. Madam Speaker, if we leave it to the county governments, it will be a question of +1 - -1, which is just 0. Because the budgets they have are quite squeezed. And you don't expect, Madam Speaker, that they will appropriate especially money that they use for recurrent, and we imagine that this money they will appropriate it to, I'm winding up, Madam Speaker, they will appropriate it to be in the budget for the minimum guaranteed returns, Madam Speaker. We must introduce an amendment to this bill, and I want to persuade you, Madam Speaker, we must introduce an amendment to this bill, Madam Speaker, so that we can have some money that will be set aside by the Ministry of Agriculture, and then na togusika mutumu nchumugiria baraibaria bakunyameria serikali manyekena buna United Opposition bakorao no murebwe kya makeria agia DCP Geoffrey Rigathi Gachagua murebwe kya makeria akya Wiper Kalonzo Kioseka Patriotic Front Kalonzo Musyoka na baigo murebwe kya makeria agia Democratic Party uyo manyekene ebunanira Justin Muturi nigo bona bakorebi karo ona basae imeyo muchio Nairobi ege karo kemanyekene buna People Dialogue Forum Festival ikiyakorekana sensemo ya Orpa kirikora inkia magani ya basae na nene gucheko berene ya basae buna nikia serikali anyabachinyorosi serikali yabo irabeka bagikoreria magani y'abasae ime yense ya Kenya yangu twarige chinkwana gati y'abasae amona bara yabu korwa sensemeria ya Uhuru Park bunarenge ko bakakorekana. Your Excellency, we as the youth have been disenfranchised a couple of times, both in opposition and in the ruling government. We've been disenfranchised when it comes to politics. Tunaambiwa kila siku nyinyi ni viongozi wa kesho. Lakini sisi kama vijana tunataka imefika wakati yetu ya kuingia katika serikali. So to your Excellency, we as the youth, we are demanding a seat on the table, because if we are not on the table, then we are the people that will be on the menu. Now to your Excellency, what structures have you put in place? Because we cannot work on empty rhetoric. Kila siku tunaambiwa vijana kiti yenyu iko. But when it comes to the real thing, we are kept missing. Comrade, so to you, Your Excellency, what structures have you put in place to ensure that the youth are part of this thing? Because most of us are politically homeless right now. Hatujui mali tunaenda. And lastly, nikimalizia na ombi langu pia. Pia mimi ningependa kusalimia mkubwa. Na pia as an aspiring politician, pia ukinishikilia mkono kidogo hapa na pale nitashukuru. Unless we as Kenyans internalize those values, the values of inclusivity, social justice, intergenerational equity, human rights, and the rule of law, we are unlikely, even if we come up with whatever proposals in our manifestos, if we do not internalize those values, people will come with all manner of proposals, programs. Well, the Honorable Rigiji and I were drafted into the last escapade, where we talked about something we are calling bottom up. As we all know, the so-called bottom up has collapsed. It sounded quite great, and everybody got carried away. Yes, this is something that is going to address the plight and the well-being of the majority of Kenyans, but it collapsed. Thank you very much, Angela,
from Meru University. It's true, I fight for the dignity of the payslip because the payslips for our workers have been eroded and they have no purchasing power. There is overtaxation, and what's unfortunate is that those taxes are not being used for building roads and providing water and electricity, but those funds are being diverted and used to bribe the people of Kenya. We intend, once we form government, to restore the dignity of the payslip by rationalizing taxation, taxing Kenyans in a prudent manner, and using those taxes for the purpose of which they were taxed, the people of Kenya. It's true, you have talked about the job opportunities so that you can also have payslips that are dignified. We intend to work very hard on import substitution so that we are doing manufacturing here in the country to create job opportunities for our young people and for Kenyans at large. Again, the issues of agro-processing and value addition, so that we create as many jobs as practically possible for our young people instead of importing goods from out of the country. Again, we intend to work very hard on financial inclusion, where we provide seed capital at very reasonable interest rate for our young people to start small businesses and create employment for other young people. But the wonderful lady is concerned about job creation. Now, if you have a government that listens to the people, a government that believes in the rule of law, and a government that has proper international recognition, you know, I personally believe with these young people should be citizens not just of Kenya, but the whole world. But first of all, we must set conditions right for you. Some of you may remember I sat in a committee called the National Dialogue Committee. And we receive evidence that over 6,000 companies registered in Kenya actually translocated to Tanzania, to Uganda, to Rwanda. The effect of that is we are losing those jobs. And yet, you have heard from my brother Rigiji that 70% of you are young people. You're going through high school. Of course, never mind the confusion with the CBC and stuff. Yeah, never mind that. But at least you go out to the job market. You need a growing economy. Mwanchu mulgereria chiapturuke chidageka emeronge bere na isano na ibere higure chinsenye chabana mambi abuno toko rentunde ntangani yemurobiri gweterobini tunda ya kabiri toko chikoswana abageni bane ngote bunga bakire me studio toko chokwanra mangana na libera dige siasa rigenete kwene kibwa imeyense ya Kenya ke tukurero nigo ense agendeta kumurera litko agotugutwa Johana ngeno yorengo mubunge ebwense moye bunge ya emura dekero yabakagosirie ogi mabwa yakabwate myaka 50 nene mega yokubati bono wasukano webwe ndege litko ogose ikendi area ya itete se bande batoko abona bande batano kene tokana kuchitorgo kwanere Brian Makoriorino yoro munyakero wekembekeria ya Kenya Young Professional Network imeyense ya Kenya na yotochiko kwana anere Peterson Machungo onyemekene maona buna mchizi nere nigaro omo oso mwana siasa okorige kergo kiborai ibwe ward area ya Kegogi kutoka asensemo yebunge ya Kitutu Chache North imeye county ya Kisii nabo igono monchireria aiga imeyo mucho Nairobi ayonsi tochiko ya kwana ime yegeteseni kyo bene Gensoko TV to kwande tumanyali barege siasa nga ngairie ikire na ngairirochi imeyense ya Kenya anene karamo tukabongiga ebintu aho bgendrete we soke to chiko kwandra uburaywe county Robi anemega ayo omo senator acharage gotebanga omo Johnson Sakaja beko bakagusinywa anoboraibwa to chiko kwande chibiri aho serikali beko bage koreta echabe to kabachiko konoboro na opposition united opposition obakonyi amereria serikali imeyense ya Kenya mega yemo tubukamo kego toyane retrobini agendere naende Eje Nensoko TV Uboroso bw'umugusi.
nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ebago tebango yogose komo elio nero gose kabuya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale kuba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugwika chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge ko ende university ongere gotumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge ko ende kanisa otigire onge akonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimya namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatale ichyobutindu omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni gen Soko TV tuchikumirana keraritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi amefanya, sio mimi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako.
tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@j&java.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusia Electronics nintwe lichiburi yao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibetiri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubuata phone accessories na boigo ntuline chibundi chikorosi bintu tokonya. Ninchuwe nyoreji spare part chie chinguru. Sungusia Electronics boigo nkoros tule chispika chie kerengo kiguru. Icho chigutumeka asichikanisa nemega. Tuline sababyo wakole talentambe gucha kuligie vyombo bunebi. Tutarira somo chukibirigo na boiga somo chunyamira gusa twakirisi miese namba 0784884484. Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umuguzi. Karibu naende mwanchumu gire chabutu chideka emerongo 35 na ibire igore chinsenye chiabona mambia buna hesechire yabene no murobiri gwetrobini inanche no mogendio Daniel omwaga na batenga abageni bane no bari me studio nende senchire yabene baikane me studio litukira lero niko tugochikoye kubunya masi bwito sense moyo kugira libe yari siasa erigendete komo kasa matukabango imeyense ya Kenya litukira lero na litukulia mabera ekero tokomo tuguta omobunge bwensemo ye Muradikile Joana Ngeno yebako sirugi mabwa kawate myaka 50 no mwancho moyeria wetre mwaskono mabe bwende gyo kanete ewiki ya mo ya etire na senchira yabene Brian Makoriorina huyoro munyakerobo obwekemekereja Kenya Young Professional Network no arime yestudio tukalero nabo igontu mubwate Peterson Machungo manyekene maona buna mchizi ujinere okoriye keroke MCA semo ye ward ya Kegogi yo gotoka sensemo yibunge ya kitutu cha Cheno time county ya Kisii nabo igono munya biashara aiga imeyo mu Cheno bibansi gotochiko kwa na tokwana libe siasa ya berka urikorekana anese mesangerekano yabari bakunya serikali ni mesangania serikali na emesangerekano yabari bande bebwatakana korwa ase kyama keriya gose bari baute abanga barabo na bwateribe kyama giodi mu kyaba gekana century yakale gekora una Edwin Sifuna century yabene mwancho mwireria kwatebunga nao bari mesudio nende karibu sana bia mono muraria soko ngari bari ugo chagaiga tindi mogeni gaige studio linde kero mware kona korosime
mitambo na achite na ndengo chande show elia maambia mbia mono soko ngarigani karibu sana esenche na happy new year korenga bona ngagete ngantoro toko nyana na mono kego gegendret kego gimbiere no nyobura yeboro botutu kanu lakini tochitoro shebintu tuto ko bonyorosa ona chero te uno wichiko bonyorosa bano karibu sana Brad Makori. Asante sana mbia mona seli bageli and by the way congratulations asega small college kira tokoranga chi station cha chakire uchachia ke gusi kira tokwana somo noito na litoko okatokoranga investments ingo koruchire na bantu bamintu iga asante seli baga yogochaga iga Sensoko TV rero tugoitemba kaigoro ya siasa matuka mange sana by the matuka mange my brother kuru University ya Nairobi yes siasa chi university ngwa chisoeta sana ukaboli makikero yake na sana ese university ya ngakiro chiboka na siasa chi sikoga siasa cha iskan chiribobe mete siasa ya university ngo kukolere ngego kwa introduction na ki siasa ya okoru igobona se iskan konya gotema tole torole na kitokonya ora wa space ese siasa kiagero mete siasa no kuirwane rese political science to agatebrenga siasa is who gets what when and how ngo konya ora ki asenchera ki na ende sangapi gobono ntoro chinkonya gotema tole ese siasa yes ali tareto akalokere ka tuange university marema rete litindro chegando Brian Makori orina ngairi achiete gochi asebono mete bono ntwaranga mete siasa serochi woniga we are doing issue based politics aseboni gamna wasikwarraga bwenya gotebinga nchomo na kirogo o Kenya Young Professionals Network eseboni gotete okora siasa elinga inkio mosaya konyora asemesa siasa ntutete elinga umwana siasa abasaye bakorekananga barabutu no bwa gotumeku engakelia siasa kare siasa yaelire abasaye bebu tutete to isaransa asemesa kiagera woni gotete ko very professional ninga kera abasaye kere ekekiense kubagu abasaye na roba nyore kende talinga elia abasaye ebakorekananga na machuma tete bakora siasa ya unuko aba na siasa security kubayimuke lichaget na ukora blogging no tutete kere serikali ya rosibu abasaye na roba ego critical positions baigwonye ne serikali montaigo bwaziri montaigo obo principal secretary na kwa Fikrini Jacobs kare to alinga university alinto akore siasa nere woni guys principal secretary woni gatete okora siasa elinga abasaye na into isaransa SMS talinga tobe intunga etogotumeku kera siasa yere na ende 12 yes Kenya Young Professional Network inki kegwente generally Kenya Young Professionals Network etogo koranga to kiombe kiabasaye bali bakore egasi na ende gasi etonto likore linga wikobango uri kirase serikali gosori kiregasi ya white collar jobs we are looking at all abasaye bonsi onye na bane gasi yawe ya mjengo na bane piga kugicha ngokorore ntokoro kanga savings no ebwa tetebuya na ryo abuna ubare our members tutete to be kemete in siasa igen tugeyo tumeka sana is numbers ona yakubwata abantu ese namberengia tubabekia mu babe professionals na linto agenda gali esenye ne chibenki gosene ebyombe bya serikali baye gu funding ese ebintu biri bakora igobono our main focus no kubeka abasayamo elindekera bago chiko negotiate ne bankende yatoka meta abasaya bange bawocha basie kerusiko kyagere bakuboligu masakarago kayale gosegento kigayikere bono into toko bakonya abasaya babeke ebintu byao bibe sawa kere bago chikokonya yes machungu yes brand okwana igiro yabasaya kunyora ibirogo byabo 2024 Gen Z kaba mu chakano wabasaya iliyo byabo beko bari kwegwekana nasama tukabonga abasaya bakwanekere sana nene sobora iwenze ya Kenya nosikuri abantu baso kiguri ibirogo byabo MCA mweto MCA wenge buno kansora rikare ne abantu bako n'abantu abagoto kino neroga byabo MCA byabo mpina abasaya sana bagwe soki okorenga omwaka gochiko cha 2027 ogochorekera bwere intonyore ngabasaya banyore ibirogo bire bingi sana ane ese parliament ne ese county government nchakere buna bugwate banga Gen Z njakorete amangana abalenga mandamano agenda yabo yalenga ko amangana ali ya bill ya parliament yalenga ali lakini ekero musikeru tatebete ngo bategereire akaenda akakora agachenche serikali nonye babo DM bagasoya serikali uisa kuligere linga abantu bali raira abegete serikali kijana ngialenga ononekamo mbadi anyorete gasi sengenje ya Gen Z ohandai akanyoreka gasi sengenje ya Gen Z jo akanyora gasi sengenje ya Gen Z kingo chiramangano yate abanga abasaya boneka ntakere bebange bebeke biya egere siasa chiri chigocha etokenga na barubu no bare semenyu no yani omete you can naboko ba
naboko ba indagere imuri egwe osoba semenyu nayo gochoranga yoko bere mona kero to gochikoenda siasa yego chabona tutegeta basai bebe kebia umaite ndoli tutegeti monta ende achigwete te yatebe ngere ne kijana ngera tegete egwe kura singenje kijana usenganjiro musubati nge kura singenje no musubati ekingeri gokonya nyore kore kijana beka chi agenda chia obia orokia abantu nkyote to bakorera unabona iganto buate vijana bona iga babu wino tobwate kijana Edwin Sifuna tobwate kijana buna nkalia Jafet Nyakundi soro mbaroro barongo mbaroro engokonero twaro liregasi bago korengia bona iga muntu kirago chikochorotete for example nga lirie list yeko likutorenga bajumbe kibakolete gasi rengia tokuligerenga ndidi donyora atanga ine toligerenga babu wino akomobwati banta abatari bawo jwagire kula senjo bale vijana bawo jwagire kula senjo gasi bakolerengi asenjo no bane kijana ole tiyo tabanga kijana nge kijana kyote jwagire kula kabo umuntu naye ole mutwe uchokorera bande gasi kwa kwana igoro ya Opio Wandanyi na kwa nte kwana igoro ya 10 point agenda kwa ngotiro kunye kwanira korende timete gose vijana ya berka babiko igweka no gose bi kama ni yawe kwa weekend bwe mense ya Kenya makori umugabana bwe county ya Nairobi Johnson Adha Sakaja ni kijana ndo bete entrusted korende aberi kwa kuikirwa motuka bwangu igali tukerega rokorwa ase senate nkwaroche Samson Cheragei mu senator bwe county ya Nandi ka kwa na igoro ya maisawale igoro ya senator mande igoro ya na kwa ntegero yo mugabana bwe county ya Muranga korenda gakwana mono sana igoro yo mugabana bwe county ya Nairobi hatabangiga sija musinyire okitsa kwenda guchi western sigalia okanya ne chawe chekirase amache mbere ya kare atochiteke ko Nairobi yekobwa ane nyancha gatiye bintu binde Samson Cheragei tukabaga kwana igoro na niko twamwete gasi ibuno musai no metese county ya Nairobi na okemera mwese county ya Nairobi boigo na eno munchi se county ya Nairobi tochakere kurosore is Nairobi working Mneli swali rigia first of all umuskeo we governor ya Nairobi umuske Johnson Sakaja mba sign a cooperation agreement na the national government no muske omonebwense his excellency the president Dr. William Samoei Ruto ase cooperation agreement yeye igento baligereri na inche nabona aranga negento kyama enenkelinga Nairobi is a special county usikoli ese county chire 47 Nairobi nero the seat of government nero the capital city of the Republic of Kenya yo usikoli gelinga ama itaji ya omucho Nairobi nara manene kubwa ama itaji ya county chinde usikoli gelia funding formula eli alenge ya se katiba ya Kenya ko baga chibesa ase county chonse 47 etali koligerelinga Nairobi ne umucho monne bwense kwanyoranga na gochikwansa county chiri cyarenge maega muna county muna cyabo turukana naki nchi yato bintu kyare korukunga equalization fund esa county chiri nchi ya tigarete maega lakini kwa ras county muna Nairobi ekaibu kyaro isikoli rero ntobuna the population matrix Nairobi egwata abantu 3 million mo egwata abantu 4 million mo gaso na maragoba ya 3 million wesikoli rero of people kuligera the resources yakoyego nche isaine nakyo koranga nebe bintu binobo chafu chipara amache chibestiri Nairobi yare koyego kurwese national government okonyorera about 30 something billion kwanyora na on source revenue is about 10 billion chaicha around 40 billion kwanyoranga almost Johnson Sakaja ngokutemare go balance bintu kibiri araye priority ase county kwanyoranga veseri no baye montoki igarama twatwara kwa no sane ona kare twalenge skali twara otabanga umuntu respecteta aro moche sachi omuya sana lakini kiregeti umanya ko yoranga egeti nekigare chibes chiri noegwa kero gukora budget yeri nchiko nyara gukora amahitaji yose pia Nairobi unless munaboniga governor Johnson Sakaja bakore agreement na Omoske William Ruto koigora 80 billion chicha ukora chi projects Nairobi tucho gutwara chipara igento buno ko sangererio bochafu na kigo bone ese meremeri Sakaja yetu otemire kora ase chibastiria yetu otemire okolegas kyagara nkoranga ebitumbu agachire bya research nari kaba abantu 4500 ubara abasai ba Green Army na tema yabwate dish na account yo abana baba school bagwa kana 5 shillings rali tuko libaga bale gwa kana mete Nairobi endagere is about 100 bob yokarago subsidize at 5 shillings dish na account ya temire gokonya abana bali batari kwenyara chibasari igose
otemire lakini more needs to be done na kiba sign agreement na monne bwense the cooperation agreement erinde go change Nairobi interachi kubweri swali elimo igoro una bwa kwande kuri ni mega ke watewira ndishi na county tokara ba cross chabati no mure bwense umwaka gitoyete chabati jingro sibchire bado machine yunja anyoru nali bana batete go chikonyegora yakire lakini kurendese rero I'm not speaking on behalf of the county government bagwata bantu baraba kwanere kurende muske sakaje otemire okolegas anyway kwana igoro ya funding igoteba sakaje terero gwate shida ne chibara chiyade kohegwa shida ya Nairobi is a structural problem because no ligere likuru muske oli governor Kidero tugacha governor Sonko Kananu agaswa oyo sakaje osoire Nairobi chi osikuligereri other global best practice uligereri Lagos uligereri Malta South Africa uligereri chabo New York okonyoranga the seat of government was the capital city is designated buna a special economic zone gosaba designated bune a semi autonomous state taliko barubuna chi county echichinde kyagara mahitaji ya Nairobi are a bit different kubwa mahitaji ye chi county echichinde osikuligereri ntobuna chipara Chipara is most of it is a national government function. Chipara kare chiko mna Nairobi ga kare chipara chigo flood abantu abange bago blame Sakaja. But go chikuligereri chipara echo chire under Kenya na Kura. Kwa chikuligereri bono e governor ta go tebanga esa ulebinte bine bya national government aisaranse kando. Na kibono ba sign the cooperation agreement yali rindenga Nairobi etware a special yani tuare nakitoraro ke tuare chinguru gute chyokoregas ne national government without requiring chi process chiri chintambe elindega asekorekane kwa uraisi nchizi yes I know mwenye biashara osomuchi Nairobi how is your working condition working condition bona iga abantu ba Nairobi bonsi piba go complain tiango tebi naende nga amangana Sakaja incompetence tutiye kona ko tebanga nga Sakaja nga ire bintebiki ekerari ko boli chikura taroche bitebi ekerari ko boli chikura nge Sakaja omonene gari ko tebanga ategete buna go so iga ebintu biri bya mwanajeshi oli badi beyond pitata itiko birora ategete nemes ategete serikali engima yonsi koboko kwae wono iyo ebintu biri basic buna bona inga Nairobi North you drive around yonsi street yonsi ochakira wa yaki way unogo so tayanjiri gokora oende Mombasa Road ochake Northern Airport North Road also Eastern Bypass oende paka Ruiru tayanjiri gokora ebintu biri basic ebintu yote tote anga nechibesa bitete kuruse serikali ebintu Sakaja nero incompetent otale chichiro cheito magi komba kogenda nona ase chinso chikoneri kunona ase abangina bakoneri chingeni obo chabu buoka otete bite bingana serikali tete ngaruta makoni otaro obo chabu kera ase chi state kogenda obo chabu bororo to tebanga Sakaja nero incompetent ngo itaba tolenga chinsa chinde ese ekwerende county ya Nairobi nere special in a way that inetegete okubwati sikukoruse serikali yanene lakini okubwati sikuboko kwa serikali yanene ngese county chonsi pingo bwati sikuchire na serikali yanene tali Nairobi yoka county bune chabo wajia chabo garisa kero chitegete ibintu gubwati sikuchire unabona gusi Ruto tari kubati simbarati simba tari to tebotambenga na kwandene serikali yanene nkonyere pale na kwandene serikali yanene nkonyere chiro ya matega na kwandene serikali yanene nkonyere stadium ekingi ita okonekana Nairobi gaiga asenge njokero kuligere libuna asande chi county chine chibwate buna chi aggregation chiri kire county yete ko twara igento buna ka industry esenge njo Nairobi nere special it can request the county government enye konye kivyake bakoregas so relationship ye serikali ye county ne serikali nene na beko endelera without omo governor kubune serikali yae amana komeru no president wins igono meri rubono wono iga Sakaja is at the mercy of the president wono iga ama iga sionsi piete neira na Mudavadi wono ekero lyo obuchunguza mangana yesisi gose oyobwe musubati oyo koligeringa kibintu bitumigete sense ekera koligere ese serikali ye county yago chago sina seruta ko gen ekera tete kuchunguza ngintu bitumigete Nairobi asa ego Sakaja tutukanire eregaro montolo wanta ngogendareka
makoni metu no gwatenga ore isikane rigoro riengani lakini gende kuche kunyana ngone toyaneri toyane senkwana ya Samson Chelagei tukolegoro karese Senate igoro ya incompetence ya umugavana Johnson Sakaja na abete kagote banga igere bya sana na numure gwensa ire county Nairobi gochi konyera kegara uyo osinyiro korega asiyae na agate abega tibintu biri bya sarikire korengana ne kwana ya Sakaja kibarenge na umure gwense asechire sense yeme ukwana bana inchi ensemo ya Dandora nkorenga eikeria itetekero barenge kuigore miradi au umure gwense na kantika ukwananga iga no kumukonya chire na Sakaja gateba nche ya tinda bwa county no kunyara konye konya na rinde tonyara wikirania bokari buya kurende korengane kwane na Samson Chelagei uyero mubwato rimwe sana bwo murayibwense nigo murayibwense ire county timentinga kiora kwani go yenganejo maete monto buna Samson Chelagei uno monto bali butogota bago salia mache rinde barole go sechin sunchi soke baye gukende kera Chelagei uisoko mubwatereri tali Sakaja gweka korama no emweso ende narenge korama nga Kipchumba Murkomen osinyirwe gasi korwa nale na governor ya Nandi korwa nale na kiro monto igen tukelinga mche cooperation agreement governor Nairobi assign na His Excellency the President ndoche use a step forward ikiagara abantu ba Nairobi bataite gasi usikurigereri asomocho Nairobi abantu bataite the demands cha Nairobi versus the facilitation was the funding yara gote no whatever chichiro nchibwato bochafu na kinake for example usikurigereri simuna Nairobi abantu mbabonte gwakana bintu tokorokanga land rates kibwato mugondo every year no bonte gwakana 0.05% of the value yo mugondo asegen tokoroka land rates to the county government irinde konya korosia bintu buna chipara korosia mache na kiregento kwanya oranga the compliance rate ase Nairobi is about only 30%. abantu 1/3 na uboka bagwakana ebange yu ya maremo aso mocho Nairobi kwanya oranga abantu abako oga sana kereto kuba put to recordinga onye gotaito nyora magendera you are also supposed to play your part wakane bango buneyo guseki bono igonche ndoche the cooperation agreement muna resources echuche igo kirego cha Nairobi gonto muna the Nairobi River Regeneration Program ngo chere gokoru actually it's ongoing on the ground abantu gokora barega asiko korabyo orochoru nkorosi vale the Nairobi Green company gocha ko ba tasked with go kusanyo bochafu wa Nairobi because you realize shida Nairobi is structural onde bwensi no aba kuoga sana na ewe keroge kyo it will be even be worse igono chesa kadi ro temire I'm not saying ngo kolere keregento but ese bintu biri ebikairu otemire na kibona abwatanire no monne bwense elinde basuki umucho Nairobi moto makori Nairobi county inko retere collection ye tax gose bango ange ya 30 to 40 million ase rituko korengana ane statistics na boygo yuere tutebe ange 12 billion per year yoka yani per month yoka paia orusi chibara orusi other infrastructures iguna chibara nature lights una machonga kwana tobe kichoka ase collection of the litter which abo bali kana kolete muchando sana wesi choka kutatika kutegemea national government nchi konyara ikirania miroguni again tege tangani obonto komanya we have something that is called the wage bill chibesi dimna chia soireiga the first vote kobaga bwese a financial budget yabo no gwakana abafanyikazi iyo kwira about 40% ya chibesejo kiraba akolze gwakana abafanyikazi ngocha bare bintu bikoro kunga chigali nchiro ecurende chigunjukana na kinaki neba bantu gota barobo chafu obuchabo bwese kuligerezi is by the ongoing yabantu ba Nairobi kwanya oranga eserikali ngotemere gusangereri around 60%. Eli 40% egotigara okonya oranga nabantu buna baba markets. Muntu riba gabwente ko babeko bochafu abo pamoja banyoire dando bayire na kekoroko. Edandora dump site ebago takamba tetigwa kana kyagara mbabwate charge ya 500 monthly. Batetigwa kana kwanya na ubago siara kando yepara. But the rest namna yao tebero nyalenga kwana on behalf of them. Lakini Sakaja otemire sera. Aseshide mono samangana yegoto omoraria nobo kurumi chikamba nichoka chiko sangelie gote yenga kichiko nyora chitendeki okusanga chikamba ni echi ne chiabo ondo uligereria okole search na usanga chikamba ni chiabo nona ayo manyene okero kwa gache nyomba ya onkale
oye gosine kase ni yawe nganere kwagacha tuli kunyara kumomani kosange ngokorire bamwe abonga kinande gwakora ali baminto lakini ekero eto omonto gosine contract oete gasi amotebi ng'egasi egwasalire egasi eno takerorose on eshida nene ya Nairobi nyingi muna mono buna segote nobokurumi chikambani choka chikoegwe egasi nkonyora chire competitively ngakichikonyora chigasi karenga mwanche moria na oto chiho kerega gwe sengse yenkwana ayo bora bwe content Nairobi krende nabokuru bengere bya mwanche moria karenga na igoro oye content Nairobi ne muske tunu sakaja banta ko konyo edi konye randi gose konye genderia gose serikali etigaro mugabana akore egasi yari bokuru bengere byao karenga na negetambukero oge serikali ko gwatirana amono mugabana bwe county ya Nairobi Ada Johnson Sakaja edi wikiranye bokareri obuya hase county ya Nairobi yagatebekane gotwara obo tutukanu asama tukabanga to chimotu tukwane National Infrastructure Fund Bill ya 2026 timetigo seno metenora waye bill ketebune inere parliament. Yes, the National Infrastructure Fund is a 5 trillion fund. Itakeire ko sangereri chibesa gete koru investors irinde toche kwagacha infrastructure plans ase nse ya Kenya. Yes. Machomo kwa nyegule na nyegule fund ya abantu abande anene bali bakunye ministry ka United Opposition be sokiri na kunyara kaba aba kunyekana sana korengana na wamalwa nigo batebe ine plan yo chi akores 5 trillion shillings chi murebwense ho chigwe korere campaign ya 2027 na korengana abande batebanga higere maminche yeri chiko korengana na agashagwa na nigo batebanga nenchira ya moyo kwerani Adani wetera ase infrastructure bill yo kwerani guchiko gendra gotinya getigie chinde ya JKIA at the same time nigo korenga bagatebanga igo ne bill yetebwendreti ekiagera ebinte binge mbire binye bwateneti bitali ebyo oboene yango twaligirelie nkwana ya Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa hamo nere gose amo nere Kalonzo Musyoka igoro oye bill ya National Infrastructure Bill Fund 2026. The National Assembly and the Departmental Committee on Finance and National Planning must reject both instruments in their current form. Number one, the National Infrastructure Fund Bill 2026, a solution in search of a problem. Kenya's infrastructure deficit is not a product of institutional scarcity. It is a product of execution failure, procurement corruption, and fiscal opacity. Adding a new fund to broken systems adds another layer of dysfunction with reduced oversight. They are creating a fund that will not go through parliament, that will not be subject to audit. In our honest view, they are creating a fund for his re-election. He wants 5 trillion shillings that is not approved by parliament, that is not audited by the Auditor General, for bribing the people of Kenya. That is the situation. He went to court and stopped the Adani over 200 billion deal on JKIA. I'm told they are trying to bring him back through the back door. Mwene nkwana ya Eugene Wamalwa Kalonzo Musyoka mono murewe kama keregia DCP yo kabere kwenye murebwense Rigathi Gachagua igoro ya National Infrastructure Fund Bill itocho kwanye rosobo ime na Brian amo na Peterson ime studio mambi ya bonega itoya kunye brengere beto igoro oye bill yo Brian korengana na Kalonzo Musyoka ne bill egochi kwene kyanga abakanya nkuru bare bango yende yeta bwendreti he yata banga igaran constitutional wate abaneti investors nabora ura kwandire interache simachongo umete first of all abantu in opposition egasi opposition is to critique the government of the day and how an alternative to what the serikali ya proposed. Wesikuli ntuna the National Infrastructure Fund oligere the 2024 demonstrations kyarenge kyamwe aba genzi bari kurwanira mono neringa bakenya mbatete kumiga mushipi mono koruchi korwebango. Wesikuli the National Infrastructure Fund kare Kalonzo Musyoka akayengo kona chinde tochikora nese Peter Machongo tuchikukwana korende ngorengera linga tugone Peter Machongo tumaye kugeri Mike ya Brian tumanye kwenda gukwana unere timetigo sikwa gure National Infrastructure Fund ekorengana no director ne timetigo sota kugendera guseta kwende break lakini nabakorengera linga abo konye kwana shida monene bwensa agoteba igagoteba nga bese tubwate teisaini kokora magenderari tutagete
ngabona atagete ko gotema chinchira chinde obwatana n'abantu bande barosi chibese eshida tobwata bono no kutabeka mangana wazi eshida ya dani njale ngembe lakini bona abantu bagende binuchi mali bakwane roro bacha gototenga tuitabire esengenche ekerote gete buna bono ngote yabarenga na atagete torosie airport yenye airport yenya etakeire atebenga airport yenye ngorosi tole tutagete chibese tutagete korunechi abantu bonsi piba bameta korosi airport reta masakaraini abantu bali kukurugora pakansi ebile nguchero affect yo Kenya kawaida bose bata investors ebili yeye nguchero wa affect yo Kenya kawaida sengencho chibesa chiko chikosangererigwa inji taxes parliament tebu atinguru choko chikokani omo president nga koraiga ate yetokorosie aliwe elie chibesa korosi chonsi pina bochiko sireme uko yabantu ndoko chikoranga sikichiko kora lakini mono egasi yabo batagete chibesa chikosangereri egere chichikugorwa abakenya egento torate yando bamintonga ebesa ngochere abantu babeti yari koli ebesa lakini mana babo chuga chororo moganga ebesa ngeyekuru ebese yabono ngese ne yabone gusangirira wetakere okora magenderero lakini bono magenderero tari gokoro brand ngo kwana kwari nyare goteba this national infrastructure fund bnatware goteba jenzige ntege tangani bali kurwaninga bakenya mbatoza ushuru mono mbaka nebango wetani ase kyagera abantu constituent Kenya boniga ngwanchana naturenga obugimo bwakongire omukenyo obekiro muchibe pako ikirenguriro ryo mwere to kunyara naende kumumiga zaidi wono president mete tumenyeta sense ya demokrasia na sense ya demokrasia umuntu agwakirwe kura kare gwakirwe kura nonya recently kare president yale ko kare abajaji ababale ko basworn in na kwanite gento getonkera ataite gucha kuira ase the Supreme Court for interpretation agatebanga ataite gucha kuira interpretation toboli what is the place of a manifesto document ase oko run the country because omuntu olio choliru akwendesa abana inchi na oba manifesto oba tebi nchege ntongocha nko ire iranga moko ngachikura no musani kawo cha kwenda kwigogi na cha aliye irate bya bantu kyagara ngo musabirande bya achagambe the next county assembly gali Kisii county iyo ntonkera ko batebinga nyarire ira liwe liwalo ninchemba kolere gento gete mna William Ruto president na aliyeteira mintombiro ntetenchenkora karanya asoire ekirogwime osoire ekirogo realize ringa abakenya abanimba miga zaidi ebakondoka zakayo ebakondoka ki ntite bono nainde ngendere kuba miga kyagara ubana chire tutebe payslip abantu bakane affordable housing na nini oligereri amahitaji yense ya Kenya ebintombiro bitakira igento mna boni gwesikoliga igento mna the Jomo Kenyatta International Airport onyereke vis-a-vis into nto anda no outside Africa tunyerigeri inside Africa and let us even be particular tuligereri in Eastern Africa boni ga Ethiopia nkwaga chabare a new airport in Addis Ababa bakunyerukanga Bishoftu International Airport egocha kobanga egocha kutwara abantu almost 100 million per year ebwate yani banyagachete ya kisasa at what cost ngoligere linde the cost breakdown tonye compare inere problem kwa gachabare airport yenya in Addis Ababa umanye boniga Ethiopia have the best airline in Africa iwere Ethiopian Airlines nere gochikwa gachamba bwate nonye airport bwate boniga imbole tubuwete lakini naende basukiri baisane kirege yese bali batete kwenda mutu into bade torejeka ebwata chi structure chia 1960s Kigali nkwa gachabare yende bone president uligereiri ese Kenya toise gotigara epesi elitore ntogo ikera chinse echichi chito surrounded actually chinse chito surrounded gotobwachira Ethiopia yagachire the GRD yuwe korokunga Grand Renaissance Dam ya Ethiopia egochiko ntobono mna barabu electricity they have a surplus bagocha gotonera Kenya chinse chinde abantu mna Kigali uligererige ntobuna BRT na nini basukire boni ga Nairobi yali yagatebire ngone the best in Eastern Central Africa to Agwiro na kibono the National Infrastructure Fund etetero sigu in such a way that chip project nchiro chirichire of national economic importance ntobune airport ntobuna chiparo ligerere pare koruko rugari roni Mau Summit and etete ko irupaka
Naivasha Nakuru pakatete batete banya extend and paka Malaba. I think the Malaba go sell do reta semna. Aya ntobwate railway. Esuki gukoru ese igetega Suswa ende paka Malaba. Ntobwate ntege ntobune omolero estima. Kiagara there is no nation ejuera industrialized without power. Na kibono batete this National Infrastructure Fund evenga nerego chigokora chi project chiri chibwente kobeka Kenya ebese position ili yabwente kyagara Kenya ririkale ntutwalenge economy number 1 in East and Central Africa toisego kogendera okole ibintu mna tokora boniga twaetana nagashagwa tichi through audit na parliamentary processes how is it qualifying to be a fund na kiboni gare ngore egokora public participation egochira bunge because tera happen this is a proposal lakini already nagote bikere president yatebanga in fact on that inchengo supporting the president because kereto kore kura muna my friend agochikoboli chikura chi priority nchirabwate agochikora abantu bake gogi obate binche nchenkore ABCD nabwate competitors taibo taliere bweka competitor getoteba nchengo cha okore keneke nori ndoteba ngocha okore keneke kere bonsi batebire abana inchi barigereresa abantu abonsi bateba the mandate yaito as a period ya 2027-2032 etocha kwa mchizi kere ba moire the mandate aso ire kirogo chi project chiri atebete ngocha okorare for example nyotebete ngocha okorare affordable housing abana inchi bagateba ese abantu abonsi a priority togocha kwoyo totebirige ntogete inki kera so ire gari na ende moteta kore public participation bokore gento keria riete ira gokora mono emonto komwa ribaga akore kiara asinyu acha ira na setebe akorerwa matemo abana inchi batebe yes or no omorari etaeke egento mono omusikeruto wa ategeto gokora bono iga no privatize ebintu egento yogunga PPP yani no tegeta kora osie para lakini pari tuli gutumeka pesa cia serikali utumeke chibesa cio muntu cyanyarebe arete chibesa cio tumeke ase shidebere tebono iga bakenya muntu yo wangeta magendero eshida nelinga no tebuna bwali bono no bwataka turote ta kokawoni agatoraka agaisa ineri bwa misini umana okaire chiro umurugi wabo sange ko bwata chiri busana bo changa ngombe ali nawo ni chiri busana oro ibintu ngo nenyare kan ebintu ebibyonsi pi biare ko be kuborabu yari kobe kuwazi epare ya rironi ma summit chi contractor nechi abantu bali bekueru goto fund naba oyo na ngorwarechi lakini ago to dai interest ile naboko sangyo umuntu naro orugucho to dai interest ya inse ato esibes chinyige chitokonye lakini mono kwaba no sanginga asengenjo y'abantu babegetenda mutwe nando go sanginga nyume byasare ibitaraba mbale batangane to bakagenda bakakwana bakaibona ngamatenga nchikora ngechi ane nabeka muko but kora accepting these are projects that need to be done abantu batwe alternatives only the way they are being done yes and the person who is controlling no nyine chikura chiria musikera ira oyo kabere chikura chiri chakane tunganye chikora ribuye chikura mbiya chiagetu eshida nere chakane retu a process the way you arrive at that thing so a process nigento kiamana sana tiga abantu mbago tuma bagenda mutubarige a procedure yo kollegente na kibono mete Kenya stwikeire we are a nation of checks and balances kwesikulie libuna the first time batete koleta the Adani proposal yo kora JKI and everything Bakenya mba pingete bakaenda kotini yes because how did you arrive at Adani na kingo anchirananga ese twikeire boni gase Kenya we should move our discussion to the next level levenga in the first placing these things need to be done. Is Adani coming back, Peterson? Makori. Is Adani coming back? Adani is not coming back. Adani is coming back because they ate their money. Now they want to compensate them to do some other projects. That's the truth. Even Adani did some projects as energy. Energy transmission lines. Adani is here, but they want to give them another work again. And they almost on time. Ndiri msemaji wa serikali kulende inche what I want as our discussion to be na ende abnonte Kenya suke to the next level tebanga one time goes two time ebenga
these projects, how will we do them? Nchega ntobune airport. Whichever means possible, Kenya needs to build a new airport. Kenya is to ekire boniga. Toko gendera in the next 10 years. Tuetaniu. Aba ntobuna Ethiopia liye liye ntobao kora. Boniga ge ntobuna fertilizer. They have a fertilizer plant in Ethiopia ba wa kolera. Ege ntobuna electricity na gote ba dam. Dam wene sana nkora. Ene sana ba koli. Ebi ntobao kora oisukuli rero mu kibuna Addis Ababa. Ega asiba kolera. Toisako gendera at our pace. Development nigento kerekia sana hanene essence kere konyara ya watene structure chile chingia chibara chinyagitari ebiti bye chindaga korenga the main issue korengana na Peter Soninga the way it's done ama iga komento musigo umanene sana asaba Kenya. These are the bills tindi shola kini korenga wikechu affect ye umubuko wa Kenya uchikumya kurwe bango yende ekuwichiru chibango chirichiro chinde chenyo mbao singa allowance nchirochi chibango chinge sana chiro NSSF ngona chire shanero korenga ngani go komenta umusigo korengana kuna kwaigwa Eugene Omolo gukwana umusigo nororo mono asenge njo isokoligere no ni Ethiopia yagoteba sorry Ethiopia yagoteba chibeserenga yaro seletigu airport ye kirogo compare na Daniel Diri yari goto yari korekebisho go they were not building the new airport from scratch wate korekebisho ko chitamino chiribe satu kwa musange besa echietege ukoligere no nyen Talanta airport ye Talanta stadium osange ngebesa ero seiri nebesa gosene Everton yaro seleti stadium yabo kwa kuminga okompe Talanta okompe na ne stadium ya Everton nchire ngain so eshida ne linga obokurumi lakini yale goto yekananga enkoro ya Ruto ne ndabusa atebenga omukurumi ondabwansi akobekumi ahendi kwa rojo mukurumi asibetu koru Ruta so etegas osebo kurumi mboyo. Personally, have you dealt with any corruption issues in your one-to-day endeavors? Anda gotebi murareso kwanere maene nkelinga people don't hate corruption. They only hate that it's not their turn. Wesikuligereri? Ense ya Kenya. Umuntu mutanga ntobwente kwebori. You know, abarai nkeroli kyango kyo mwananchi. Woni go musano nenguchare kubuli chikura cyake boge. Aye nona ngwa kina gusi onde gwensi ukuboli chikura before nonya tara guchikura abantu bagusi baonire omwando because yente tangana bate baningi nsere to kwanera mwananchi Ramasere onyo taliko bwatoka ebes no chotu arachi idea chirichire chingia egentege tangani bakorengereri ngoboliga chikura chiri cyakorekana gusiya aba MCA bali batatu bali chikura chiri cyabo ngoboli ababayira nabali baguye tuba UDA ngoboli obokene otabo bokene chibesa batu betenjira ngai bali kutumeka bakendege igoro batare binyoro chibesa batu megete bantu ba UDA asengencho bona iga bana inchi bona iga basere korengeri ngora abakonye ngora abakorere gasa naboko tene chibesa umuhaga kabisa lakini abana inchi boka abanyene asengencho ebese at the end of the day nebese ya okirego chakali tokukana ebese corruption. That's the simplest form of corruption. Ende tayerenge yoserembe neberi ensidini neberi ere nyinge ebiyonsi in corruption naenda abana inchi aba ibanga muna baliriri naenda talibona yachaka no yari Yesu areko bambu mbaboleti monto kimotagete njeso Gosem Barabas. Mwana nchi yacho oreta Barabas ataba Yesu yo. Igobona corruption is but at least it should show some signs of fighting it. Ngola gaisenge nje chinga kitika tuske mtu wake. Monje ko ngana Brian atebanga obokurumi imbo kilomoto tayo wange obokurumi. And actually as a point here we have to make a decision as a country. Especially Kenya, no rusi the political class. Kenya yons pimoniga we have a moral issue. Amali mabante bakuoni kabere. Mo Kenya aga utarene simia go begete bobe. Chiete. Igo aba Kenya kera ocha baligere corruption, they tend to eba koligereri eliene ne bose bali serikali baragwa banyene oli ngone this united opposition bose babekeiga ngoyo mota kwa tien corruption scandal chakere Kalonzo ubole mamenyete yata NYS
bori mo bwa grabit korwe NYS to endengo Fred Okengo Matiang'i Ruaraka eskuru wa onete bori mo bwe eskuru to endengo Eugene Wamalwa chitenda chia kuirukoti Ruaraka na ile tukoti kwa naona na bongo kwa moro yotalio moro kitayo lakini na nako bwata gose nimbwate evidence ngiata na kuirukoti bamotebinga asengenjekero mundu bwata magoso kuirukoti ebintu bine ni ase inaende we tend to spread them paka geka mundu na mundu. You want us to take it to Nga is a clean man. Tell me how any corruption scandal. Unless you live in Chauto gire kamera ngere gore chinsa sana chawana mmoncho mutene to kuwa na guchitero tamboka keke sana kire mutu to se mangana libedege siasa ndeto kwane siasa yaronga rwagusi na ningo se oro muraibonega ubwate kwanene yora kwa rongo rwagusi abeko bakago ikakugika konde to tarache gaswani bwate kwane mo Brian amona muchizi muraibwen sekara ko ulchikara choburai wechikara mwaka chibura ngebere nebere 2022 na abigete binge mutu sana na keraso burai to karaka gocha ane system eri yobo bwene mense ya Kenya ayasha system koteba ngotua state back chin kong sana yabeke kumulikwa sana wikabone garit kolegoro abantu bekimbekere ya Kupet kwa baroche chini usolova beso agatina korwa 7 days mata mga nguchi bari kunya omogire honye sha teriguchi yakuligereria obokoreri wabo anekero bakorwa na babwenibwa embarwete omugwekano bomwari moja maba baru bakupet bakorute gochanga 1 million kurumo buka yabo eri komorus nyagitari mega yogo tumunega adikero bari kurwa meeting ya Kupet skuru ya City Primary School ya Memuchi o Nairobi timete sinda kebekira lakini sha ingia kwede kwa time chando kuni bra tonga ito chake na sha kwanza nebwate emechando meke kwanza umuntu mutanga nebwate emechanda ino muwaziri okurukwa Ndwale keroko ranga sha enyene ne egento kyabwente okorukurukare because lirikale NHIF yalenga umuntu bwate payslip weka abantu ababanene lakini bono sha yataitebenga ni agency gokonya abana inchi bonsi no bano bwate payslip to bwati no le private sector goseki no le chinamba chene NHIF versus sha chinamba cha sha nchire chinene yake lakini rende sha ne bwate me tutukan ne bwate shida nkenke chibwente kuligererigu erinde ekolega aseli yabwente okora Brian umuraiwe nsagata abantu abangisana berikiri na abantu barikire baremere barikira bari muna banga benagitaye nabange na bonsi ngwakana abare shayo ngo kana barikira wikabana chumba bwa option iko bakona cho ku direct kurwa se payslip cyabo lakini kera yikire kwanyorenga barwarire mbari kunyara gwakanirwa abate banga matukabero kashaya atate gwakandra besa kibese kichiko tebekana chi million sana chinyinga abantu bonsi ngisa gwake hesabu ya barikire mbere maboka bagwakana kibese cyabo gucisha mutega bali abande una chi entrepreneur onyoranga igere igoro sana control of the budget ni magret nyakanga atetenga wese chinchi kwa trace the nature with the system ya serikali ine ne manche nikano kwa inga ingozi na wana neke maana kinga wese chionchio kegera esike ganchi chionchio chigwa kana baroire naende jimanyi kini chigochi lakini ansirane nga shane wato mochando serikali na bwente koligereri especially abantu ubalese sha bakore lifestyle audit abantu baligeri kagara nkwadra list nero ya soka abantu bali kusha komwe konyora baorie bali kuru namba emo bali nusu out of ama baga 45 bali 20 something igosha ne bwate shida president na bwente aligereri amangana na sha akira kwa tengo te abanga ya bata bakongo ya takere ko panel beating ko twisting kidogo soba kongole asenge nchobono korusi NHIF elionsi pi olete system yenye kurukusha na hii system yenye this watu megete more than 100 billion korosia system system kero konyo bwati bali bwati musange balenga bado abanyene system yenye na abayindi bamwe abadani asenge ncho ntebi ngobona gaki umwalimu no muntu usikire sana se community muna tu akina iga tu amaite ngumuntu maana sana se community no umwalimu naenda achikorangirie mechango naenda achikochangeru yo ndalete isana iru nyagetali no busoko banene sana na inchege ntongo blame monone serikali na mono mu waziri oyo
mbatage ti professionalism ya kolegasi no ya te banga atenete kiombe kia young professionals serikali itakiriri professionals vaikaranse babakonye gasi lakini bone sengencho kero mundu namaite abo no bakongo bakobera egento kendi sha elia serikali nitakiriri kichibese ebeke sege kwirende keganja giasha egero muntu gakona nyagetari atokangana ebese nere chigwa kanunga ichigochia ngeye koli korwende to echichigwa meta bone ni system wenyi lakini mbaro rende bakaniru kali bonse bataraka system wenyi bachaka yani minuting a database elia NHIF yabete deleted etakira bono kiro muntu register upya bone kiro muntu akwa register upya none bese yokoru teraisanera oraisa eisa ukwirande serikali njata kire liginaro ebese kivyake ebeke seke ganja keri egera abantu banyale kubwene lakini bono gukurumi mburi kwa lao mangana togokora is there in a way nende ndotokinyebeka in some point is there in a way twese chichigwa kanwa chiko na chwa abantu bali semesara chiko sirembe bati shane bo enteligererigo abantu bale gali n'abantu abakurumi sana kochakira na aden duale shane bwate inagote ngabanyine system na dani oni mita abantu babwate litoko nge back end bali bakubwate chi password nguru adani bono nabinga na oni citizen yechi chirese chitoko lini une bintu bine to korai mbali ko chungwe sabasangi ngabese ilite liko ikaseta ke senga njobone ngento ko sumbuete kabisa no bokulu lakini monenes by the bado nabwate chance bado nabwate chance yasare ko mwanjera erebuke esibole ko rume yae na bali ko tokolega chinsan ko yachirenda nyore mbaka tinachiko kwa chiteka cheibero osabye kura macho bogeria anarege ko kwanga during Njoroge agotebanga corruption is corruption if you are not involved. Corruption is corruption. Corruption. Following from Doa Katada kuna na basketball. So mwalimu Charles Luanga tano hari imekabisa bale na babagadi Skerobo na Lavi kwambuka na agoro kwa most big su watching live from Salams Club City meyense media ya Nakuru. Toko chiko sukamutu tochiko so siasa chirikolende toracho so ngana nerega iga ya moyo kate tochikingerelia igorien kwana ayo mwaziri wa mangana yo chinguru chomoro na baigo pio wandanyi hata yatenga 10-point agenda jabwate 30 agenda number 1 in the report na wende to arenge in yaringe in cruise of the government project 10-point agenda the article report na yego kwani rumanokera nebwate mangana yo kuringolia kiombekereje IEBC kuringolia mangana yo position leader na wego creation of the position leader office na prime minister office korengana na obio na yitkolegoro nigo ebintevions ko bigo kirani bwa kuchiterwa kwana so wonge to kero mutmo komo sinini to chikora ko se enkwana pe onda ine kama nego se mangana ya wero ko ken mabuna ko entelit kolegoro to chikora kibichache ko ndetse bonega to kero mutmo komo sinini nyore glass kia match tokana tuchikugendera anetrobini Thomas Goska Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiri kuchoga ya rumba naboigo ntokwe babasai aba bakurwa jijenzi emisike kogenda bwange bwate chi atalaku le général Dangote anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oya mama Dangote netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litikulia Jumamosi kati ya saa 10
wika Ensa AM. Omukubyo neritwo abaigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia. Imegata seni Gen Soko TV tuchikumirana kera ritwo ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia wika chinsa inye zinyare komotogia munguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Omwancho mulire Gen Soko TV ngeta sen Gen Soko TV nibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchere ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchere monda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietara Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual Machin na nyora Netrobin Gen Soko TV oboroso bomogusi Amoryo ni gagendrete gutose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomrobilyo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabandegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro mrobilyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Gen Soko TV oboroso umugusi mrna nabalibe chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nye chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos, kiamesa yamangana mayia. Mwancho murigaria Gen Soko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati asebisako au akenerure nche Clinton Ondigi gwetera segeta seni kiago Gen Soko TV gochiko komanya onsi eyamaseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kurogase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi 45 ase ense ya Kenya eliokorigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Eye Gen Soko TV oboroso bumugusi.
karibu na ndo mwancho murere se mambi yabone gachideke 33 chapto kiriwe chinsa isano chabana mambi sentunda yo mweleke gima turenere Brian amo na mchizi tone tukwana amangana ayege siasa nene imeyense ito ya Kenya twari kukwana asubango tete tukwana kere mangana mangu turabanye cheri tutukware tete umurektone zake anchesere clip kya umwaziri ewa mangana y'umuriro imeyense ya Kenya inajana petroleum opiro wandanyi rinde senchire yabene kuruga abuto chikokwana abusobango sana igore amangana abira tigore yenkwana ya opiro wandanyi igoro ya 10 point agenda igiye bwatora boti ruria rwa NADCO. Jambo la 10 point agenda na NADCO report. Mimi mwenyewe nilikuwa naibu wa Kalonzo Musyoka katika NADCO discussions. Kalonzo alikuwa kiongozi wa Azimio katika NADCO, mimi nikawa naibu wake. Wakati Bwana Kimani Ichung'wah alikuwa kiongozi wa pande ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo mimi naelewa report ya NADCO kikamilifu. Na nina hakika kwa wakati huu tunapoongea, a lot of the NADCO recommendations have already been implemented. A lot of them, including the establishment of the IEBC. That was one of the greatest recommendations of the NADCO report. The other issue that NADCO recommended was the matter of amendment to Elections Act. That has been done. Jambo ambalo limebaki kidogo ni mambo ya compensation for victims of election violence. Na hiyo inashughulikiwa vilivyo na bunge la taifa. Kwa hivyo sisi kama wananchi wa eneo hili lazima tukubali ya kwamba kuna mwelekeo mmoja tu, tukiongozwa na Mheshimiwa Daktari Oburu Oginga. Daktari Oburu Oginga ndiye tunamtambua kama kiongozi wa chama cha ODM na vile vile kama kiongozi wa jamii hii. And we have given him all the mandate and authority to negotiate on equal footing with President William Ruto as leader of UDA. Yale ambayo watakubaliana sisi tutafuata. Hine nkwana opio wandanya tebanga nkwana gusama na 10 point agenda abera ko kandi bwana no soro botiro rya rwa NADCO na hastu ko igurate birenga Oburu Odinga ikawa enda kumwakere ko kwende ikabe meya serikali ende by the Oburu Odinga na ere muraiwa wa Simon youth leader. I don't know. It was zero kwana ekerogeka akebwate sengencho ya manyinga Genesis. Igendo kende yakabere nguru gako chibulinde akobori unga mabuta kibona ali kwerende ngakyakoroku. Tamanyeti yarawo nga mabuta aro namaya. Ngakyakoroku namaya. Ore kingo gotebi nga egendo kenengera bakwanete nga nyuma chikura chitaraika chikole ruchunguzi chirorekane nga chikule chimbi yachi yakolekanete egende kinkyalenge akamokiabo Raila talengo moliri kobeka chitali kichyo moelio choko chunguze bintebi onekera bago chenche mamna bateba nga kuchunguzo kungubu ati moelio igeminiti bali ko basinzia ingo korora bateba Oburu bateba Oburu bono gare pape tisengencho ngwaro chino nyine kero egoro mukutano renga segete igagote unga kwanaiga umana ko kwanaiga ekiama keriyo ODM moti ere state house bona Ruto nero ko batoba tebinga kwanaiga bona bono batete ngwana bale ndisi anda baterenga ndisi eyo kuranjika eyo bona baminto gaki endugu yani ODM teyo bona umanyenga Ruto ngeso oirire Nairobi sakaja alime yai oirire ODM bona nere kiregento Kolagana na wendani makori atebanga 10 point agenda area idie bwate nakada ne bwate NADCO imeaye inclusive government to protect and strengthen devolution and economic investors in the youth bintu bine binge tore to kwande na to kwande NADCO nere yengencho sana nere number 1 kurugaria yabate yebwate IBC imeaye timeti kolagana nere kiregento gyabeka bakikirana ente getaraikana gyo kabate abake no gukombeseti abasaye nende kikirekamana ikabonega baya kwa compensated chiri cyabase basetia magimabo igo korengana nere kiregento gekirana ngeta tigike igo IBC ikiranire number 1 igo creation of the office of the opposition leader ikiranire na igo creation of the office of the prime minister igo bakore bagiriri no nukurari gwoka kigera n'umutinyo gato bwente bamento kuraribwa this month litore meterere class 1 gente tangane gosomigu nkiringa table manners kerole semesa kero kuragera to wenti gukwana wono pio wandayere table manners ago practice boniga oigotire
nari akunya gukwananga ebintu bya very implemented ebintu bya kia very implemented ngeli oburu akobatebi tunataka power barabu banyorere power bayebire usikole ebintu buna nche point igabwe said the 10 point agenda ya NADCO. I think point number 4 is on the inclusivity of youth in the spheres of governance. Nchabu nombo ata interest sana. Economic and investment. Yes. Tutete abasaye ba Kenya. Na ende kunje na kege ntuka kingo sorora abasaye ba mintu. Abasaye totige gotumeka buna goons. Oiskuligere abasaye na intuto somete. Intuto maete tobwate these ideas. Intuto rabange se chikurechi. Abantu abe bago totumia esa uli bamaete omonto omotangani korwani omosaye no mosaye omwabo. Because abasaye toise komanya chinguru tobwate. Bantaba mbago toisaransira. Because oiskuligere jebento metento mnebi NADCO report this bill sechitokwana ebinebi into bago chabeti veti lakini mbali kuligere the implementation. Oiskuligere ntonkero gekoro kunga agpo. Access to government procurement opportunities. Egotabanga 30% of all tenders are supposed to be reserved for youth, women and persons living with disability. Abantu buna abasaye na kuchaba abantu ocha batema kena abangi na more organized than abasaye. Abasaye nto kwento ko organize such that mete number 1 binto ko binyora rais. Nese igo ikatorwane toche go tomanya go isaranses chi message. Abasaye nto kwento ko ebeka amo elinde to confront y'abantu abana ndende tutayite torwane ko rusiko to support serikali to kurwanira libage to n'abasaye imeye serikali abantu buna opio wandaye ara serikali ime umanya gotebanga NADCO 10 point agenda ya very implemented wa kumisana onye compensation terakoro IBC you never formed in some clandestine manner lakini it's the people to decide ncheye ntombo ate my biggest interest ni kukia youth abuna abasaye ntobwente go chamo toebange and the most serious power to gwente konyora totaranyora no the political power the number 1 power to gwente konyora is economic power kikwanyora economic power even political power becomes easy konyora but when to gwete economic power ogo tumeku na the political class because wamaete at the end of the day ayoche na ideas ndangiria abasaye emi mbakwanire bintu biyamba tebiki mbatebiki lakini ntibe katigara kende no ibara wake chindwe but barabumba mete kibara rangalia basaye 1000 bakole baba 200 na kuwa nesike ako barama naenda abakane naenda bagwaka chinkobe igobono nche NADCO treba implemented and more specifically the point on youth to be included in all spheres of governance abasaye baye guchigasi naende tadikera mosaye otaete gasi tutete abasaye onye nebyasara baye good capacity okore byasana at least na represident you know. A journey of 1,000 steps begins with a single step. Ne president ya leta nyota, wakae vijana 50,000 jo chake biashara. It's a step in the right direction but we want more. Ahengo arora kwa vijana bigo itu ali pool. Ekijana kwa kunyota ye gore pool table. Abasikali bacha bamuita bamubunama gore. Ona imana bekito bwara. Tiara goje. Obada yote irega na equenten point agenda ya ikira ndipo so we make introduction kana kama yuka ya conversation. Ego to expector ba uchikoraria the position leader office of the prime minister Johnson welingo chiratore bwango iko mutinyu. Omuralingo boliga abantu mbale babege to committee nere yabege tu yare ko make sure ngamangana yo ikeranie. Spokesman yabo andai. Oma ete se shida Agnes Zani team. Ono wandai nga yakurere. Ngotebi nga problem ngono serikali kuligere serikali yo uru onye uru takoeta gasingia ne serikali ya yoyo. Problem serena aba waziri banchiru basiro bakora siasa. Bona igeta kero wandai kira okwano kwanira mangana estima okwanira mangana energy. Mbadi ga okwano tutaya mangana HBS. Ole bagasoa goto gambia mangana ODM na mangana Yoburu Odinga. Surely bone serikali nga yero jigo. In short, sangapi bagocha bakora mangana policy. Is 10 point agenda there or it's dead? It is not there. It is not there. Because there is politics in it and there is no goodwill from the president. Yes. Goodwill from the president. Yes.
Mwancho mwili ato gutambuka toso imwe mangana yege siasa kegane siasa achiagusi to gochaka naye Brian siasa chiagusi kya wataniri abarai ao na abonega ese yinigeregeti bate no bonyansi bo kumia who is who in siasa achiagusi ntobate umugabana Paul Simbarati ntobate SIDND totebe ntobate umukoyo wekema ya Jubilee Professor Fred Okengo Matiang'i timeti political heat go sibo chikora cyo mwaka wa 2025 onebe turachi gukwanira. Do you feel that oyonero isanire cover tutarachi gukwanira kwa siasa na ningora chikwe mukiribaga by the end of the day no igwetenga oyonero isanire cover umuraiwe wo mugusi igoro yonde gatigati ya mugabana amwa na Okengo? Asiboni to be realistic, Fred Okengo Matiang'i nere obwate the mandate y'abantu bagusi boni gusi otakwane te Fred Matiang'i toli na bantu but on a rider Matiang'i tiga support guna bagusi because you know number one Matiang'i was the party leader, he is a deputy party leader. Omanyenga the president William Ruto na ske Uhuru Kenyatta will work together. Yobono bantu bali bare maiga ya Matiang'i mumanye in the long run Matiang'i cha ukora legacy na William Ruto. I'm not a prophet but ndocho tokuwa nega studio enga kibigego ika ibo todota Matiang'i teko president nkobori ale lakini wikabache batware agreement na William Ruto. Yes, metabantu baro bakubol chukura kugwa bane kubol bane chukura ku negotiate. Kora ni mega ke manye kora ni gusi mchizi Matiang'i na atwara issues sana kera kwana igoro uye enchere bwana tagutumika kwa Romura yo rights kumuke bendera kurwe as United Opposition leader. How do you feel ubwo bagetembero ama esare me yae? No, Matiang'i is right. Umaete abantu bali na barabu si United Opposition egento bali gereti barabu no bonge bwa egesaku. Lakini Matiang'i ere tali kuligerelinga mangana egesaku. Matiang'i no muntu bwanjire asebisako byonsipi. Bona ka gotebanga lirito gochuko limo gochuko ikaranza. Tumeke formula eliera Rusia maoni Mombasa, era Rusia maoni Kisumu, Rusia maoni Gusii, egere munalete mesa. Moju motebenga abagusimba lenga mole Matiang'i. Egere babeke Matiang'i. Matiang'i awatebanga ligie formula eri systematic. Lete bintu byonsipi mesa egere tochoro morai tubege tekerege ndemesa igoro nto tumeke method ya moyoka sengenjo ngwakora tisisabu ndo akatumike chi method chi nyingi lakini richi bune elimu so tumeke chi method chi nyingi egere tuchibeke mesa igoro. So Matiang'i is very right on that, it should be systematic. Fred Matiang'i akore mirimo ase chi abisi au che serikali mense ya Kenya na orekane gukora bya sana asa matko amagaga kerali ingesi chi abisi abisi ya yechisemi alenga so abisi amangana yubure ndi boime. Do you think is the right person to take the flag ahead of Kalonzo? Isukuliga eliesa opposition bonsi mbabwate strengths and weaknesses. Fred Matiang'i nabote strengths chiae strength ya number 1 no kolegasi isubuli mu Kenya onde bwensi asaba waziri babeira ali muntu kuruhunga Fred Okengo Matiang'i asegasi namanyekane tanga no muntu ogokolegasi. Nabote weaknesses chiae number 1 being Matiang'i is not an exciting candidate. Esegusi is an exciting candidate but vis-a-vis across the country abantu kirabako Matiang'i metaba Kenya ngo takabara oise ko iremboli koni echiro oende nege kondo muntu lio bwate kondo weka abantu abange bacha korora nkikerega iko Fred Matiang'i kirako irwe echiro is not an exciting candidate but eso kolegasi motwale eskuleli we not want to live in a lie, we live in Kenya. Kenya yaboniga siasa yo mwananchi bawaka along their tribal lines lakini wekeda Matiang'i tokumubora chikura togocha kumubora kwanse chiagusi ichiri abwate ige kabu before atrenda ko negotiate na ababande kwalgere linga agali ese chinambecho muntu kurukunga Kalonzo Musyoka ngo temale na abwata abakamba na ali mutu wake lakini sikubolo ko ligereli 360 degrees Fred Matiang'i is the right candidate yogo imokie bendere yu ya United Opposition lakini ntikale tiwo sega chagwa na cha mwanchere komo ticket hata kama inyori abwa se ekero Ruto na Uhuru bachete ko boli chikura Uhuru Kenyatta was not an exciting candidate. Uhuru was very dull. Even people were saying that itare ko banga ni the other way kanga Ruto be president Uhuru abo mokonyo
no muntu bari kubora ninere bari kumnyoka ninere Raila Odinga. Raila was an exciting candidate. He was a good orator. He had people's backing. He had everything. So siasa na ngumu sana. Naboko Ranga is not a good candidate. But me, what I can pray is that they stick together. You know, they complement each other. Sure. Matiang'i is not a good orator. Is not a good tanjiti mangana ya vitenda wili nini no muntu akonda straight out yabanga masomo ngaro sinde abana bona iga bakorete badonka bari tutete 100% transition to the other class. Alafu Gachagua nere na vitenda wili zake na gwaka abantu chibom na no yonde nere Kalonzo amangana diplomacy no muyale ugogo chanere na tembea na abase serikali amangana security na maita, so they complement each other well. So nayo sabanga bale kwa Matiang'i kero kerike igoro alafu they back him as a team, it will be so nice. Will the united opposition remain the same by Matiang'i Kalonzo na Ancherani? Now that's the big question. That's the Matiang'i tarayewa is going to convince people kurugusi na chikunyara convince abantu bakachikurese wente gwa kwesibana esibagiriri usebali bande bari opposition bawochi gotagati bamugwene chinguru. Chese sabu yindoche mpina wa MCA nani Matiang'i ikacha wese ballot lakini wanawacha kwa base either number 1 or 2 because you know in any negotiation it's give and take and there is consensus, and at the end of the day muntu ucha kwa weke roke no yomo oyo mabe president na number 2 abe running mate, but ese sabu yana yare ko baniche nkoboligu Matiang'i aliko be president na Kalonzo abe number 2, lakini abantu aba upinzani style bale wataita kwa Kalonzo bo president Matiang'i abe number 2. Asili swali lia ulia gusi na wana Matiang'i na mnyoka nere. Matiang'i is going to get 90% of the MCAs and 80% on the lower side yaba chumi. Is it true? We either awate ticket of president ko stabwati gusi Matiang'i tebe taraye gwa ticket yeyo chingu chiche bona igabwate ngo chingu chiri gotigara mete bono Matiang'i agocha konyorege ntobunenus. Ask me why. Number 1, maitekere abantu abanga bako coalesce around Matiang'i taringe bamuanchete ebatete ko ride on the back ya Matiang'i wochigosoa bunge nga nchino monto internet na Matiang'i akinchore ento bakweba stina bacho kuliko no mujumbo Matiang'i kabisa batenge ento bacho kweba nkelinga naki ugocha konyoranga abantu bakurwanirira ko bana Matiang'i bawocha ko babangi kwanyoranga bono abantu bali bagochikwebagana kwanyorone tutebe constituency gete abantu bagoteba nche ochore Matiang'i no nchore ebari gosemba tatu abale side yende ya Romonto yomo. You know, abantu bari a united minority can win over a disunited majority. But do you think ngochi bari utwara a rough time bari against Matiang'i ni Gusiland? Definitely. Boni ya ground ikerese Matiang'i. Ngono monto gochigotene na chikura atari side ya Matiang'i kazi ipo. Ipange. Mchizi. Jared Kimoli na Romo MCO. Dostari ya Roy. Na Romo MCO ne. Kureki ama kia UDA. Kureki ama kia UDA. Nkie kaa kwa lete kumurusi obisi singe chingaki. Yani ne chinga kitu tabuate lakini emeremo ya musinyire kabisa. Na enda linda ali ya matanga ali nyakora moisonde. Na batebi ngege ndongo cha bakore getanga ni ntara cha kachiga sibunangu kunangu borangiti kucha komugorero banene bisise gitoro cha monyali. Une chiro nera ali sakoro kunga nyakora elikire 2M. Lakini isakorige linege ndogete ndichi postiga chiro teyo amache naroro muna amache ari side ya nyakora atakere gotirimboka enda bakasagoro kumulingamu atirimboke gochima ata abantu bari on the lower side banyore macha itareka ne contractor is almost leaving amache nara sagoro nganyake amache ayu akunye tuno msio rengo akategalia se some finishing to piping abantu banyora amache none nyomba cyo bacero njire gabo bade nyake abuti paka bonega kitana okara kwera kipara chire chimbe kerasi ngero one kama na korosi kia ICD ne chibesa chigocha mito kibiyora chukira nigwa choro ruo msie just the same thing I've spoken. I'm speaking about amache ni chikobekera abantu bonsi abantu banyakora make sure nga abana inchi banyora amache tabarora ali nga atene ine nagachire lakini abana inchi batari konyora amache chipara make sure nga chipara chonse chifida road ichirebia amache chinsoko amache ngusumbara mama abangina baito sana make sure nga abangina ngonyora bara amache ni birasi biri bya ICD ne chinyumba cyabo cyo nandege ndokende kyamana mono
chi ebirasi bikero bikorosu chigasi chikero chiko koruse award. I'll make sure that I empower my people. I'll make sure that they create their own companies such that I award them the tenders. I make sure that they get the tenders. Bakore chigasi echi egere chibesa chiria chira ne kenyoro na aende chichako gole sukari alise giyosiki chichako gole sukuma alise giyosiki. So I'll make sure that I empower my people. Mangana ye mpira ni planet kora sine tournament ne bitimbire bibe saligete n'ichendosi mangana abasani mangana studio ni make sure nga internet bali bakora chigasi nyumba na bali bago tara batagete gukora ibintu bibere internet imbabekera. So nimba to pangilio manene I want to make sure that Kegoi shines asemi yake woche tano ticket kiyo kuburi liswali kwa mbuli rigia uisa kulige buna bono omo chumba omo MC yororo ati nene alengi kuluse chama ya UDA and is defending the seat. I'm getting my intel that they are trying to make sure that he gets a direct ticket. Jubilee bono igamba mbale bamnyogeta bakatanga na lili bakatabanga bono nganje ni chairman ye yega tikeko waikuru tiara gotita ekayemo njene chairman ye county ya Jubilee umuntu ibadu na nategete kerogo kyo MCA. So we'll be looking very clearly to koliye ringa bantu mbale batagete kuegara. We will go to another party but ego support Matiang'i mbuya mono enkwana yo mwelchi second ya merongiro. Asante Muraria njebono ubujumbe bwane message yane ne sabasaye abasaye baminto esemonsi mwabeta n'abasabege ntekema toteme twebange turigeli mnabantu mnabange abange bawocha bakonya karaisi sana esaule konyora mbabwate bikundi kwanyora mbabwate byombe mbabwate savings inkai bawo save 10 go save 50 go sene mikere wiki kwanyora karaba ire proposal kwanyora mbabwate structures mbabwate a savings plan mbabwate kiyaba rais ko bakonya abasaya baminto tobwaterane torosie byombe tochake go save tutware plans ekarakari tawo isarasanka genda ali kora akosia gasinini igora kabiasara ga keigo bwata nabasaya babere batatu batano ebekyamo tokonyane tosuki gusia itomotu na Kenya itomotu mbuya mono sogo chende ya sawaseni tojeni chinga kende to kwa magana siasa osogo ime Brian amo na mchizi mwanche mwdia cha utochi dageka irenge chichite kamera nge tano isana ibechinsa isano chabana mambya nabu nongo ikero moelio obwa omurubi bwetu robine sito kwanda kaitu kuri chimato kwana magana ajege siasa na ngana Brian Makori olino yoro munyakero bobwe kyombekeria Kenya a Young Professional Network na baigo Peterson Machongo mekero na mchizi oyore omunya biasara na baigo oyore kulie kirokyo MCA ase award area Kegogi hime eye constituency area ya Kitutu uchache enote wekerabu nongo ikomwelio obwetrobini emambia ayabona kwende tongana itkolia ankyo chakatinsa onesa to wikatinsa kumchemaro go bakindegete west to kuona mangana yechigosori miyo muri bwechigosori nabango nginyaranga ekombe keria kyabasubati kierongo rwa Africa wafcon gyatugutirware wiko omotienyi okatano na kabiri gose July na wewe tuchokwana mangana mange hagia goncho kanemie club gyashabana gwefc Leopards Gor Mahia egati iye evinde ebinge nonyenigo Dorin Kemto Joshua Nyuma director Zaka na obaringe mega yemenyoncha kweneke ngachibi chama na Mariogi awikeire hasenchira ere yabo to kwa Daniel Omwaga twaro mugasomo to areru